My check, my check.
Jerusalem, Jerusalem, of time will follow all. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Ailao Sa Mati. Ia manuela fiomai le suafo neli. Le suafo le tua le tama, le tua le alo, le tua le anganga paia. Come and let us worship our God. Lo wangangai, ye e wha manua tu I leli. O mea umafoi o I tonu I te au, ia wha manui lona suafo paia. O le tangata e pei o le mutia o naso, e pei o le funga o le vau, wha peo na funga mai o ia, e angi mai le matangi, o na le ai lea o ia. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise his holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things he has done for me. Let us pray. We incorporate your praises from the depth of our hearts, where we shout aloud, glory, glory, glory. Today, as you make your way into Jerusalem, our plea is for you to enter into our hearts. We thank you for your presence and unconditional love that journeys alongside in our walk of life. May the name of Jesus be uplifted now and forevermore. E fatu fatua I le anganga vivi'i ma le whaaftai mai le taele o mātou loto. Pese alanga I le fatu I le sao, sao, sao fai malo. Le tua o le alofa tuno ai. Ulu fale mai ai o mātou loto. E ta poe ai o mātou anganga ta puai. Ia malia I lau whaafafonga o loto nganga whaangetia o lau whanau. Ono Iesu le I whaola wa mātou ta talo atuai. Amene, amene. Osana, Osana, ya Iesu Mesia. Oi. Tu enatu le limo le whaatalofa, I le paia ma le mamalu le kalesia le neitai au, paia ma le mamalu le aufia, Samoa I lau whaafafonga mai le neitai au, ma lo le soifua wa maua. O se tai au I longa, o se tai au taulia, o le tai au na ulu fale ai le li I lana malanga whaatupu, I ta tonu o ai o Jerusalem ba.
La auto sila mai. I lona vai nga lea wa iaile nei vai tau ma le vai Aso Paia. Leo le a matu ngā le lue ai ma le Aoga Aso Sa. O lea, o le viinga I le tua, o saunia I le Aoga Aso Sa. Wamai o sana lelewa fio mai Iesu.
O sana ia mea pitoi lunga. E ngai kai ao ma le wha moi moi. O mai o le aso Laupama. O le aso kako ke fia mori oli ai o mangu malo Iesu le aso le ngai. Ai whakai. O mai upo le akungu. Le lewa ifo le fui ngiu le lapa. O mai a funga le fui ngiu. E ai le lau ngiu malonga lapa e. Whalango iai le mamafa. Ma le avenga. O pe ngase la ngonga le ngai aso. Uiwa mangu malo kako li whaolo Iesu ke wisu. Iau kulanga wa umanga kako silafia. Le vai aso pa ia. Le lewa kako whakasi al ngai aso. O kula iaku malo whalualo. Au wale o aunga. Whawai i kulanga ole. Ngā luenga whakia kongo i aso singa al ngai aso. Ia. Whapes whamkalanga. Sa mo sa vangoa. Whalongoa ia e mangisi foi o uso. Ia. O le kale skia lo whai malanga i kulango au mga luenga. Whionga li kai whongo. Whionga li ki a kongo kai a asi. Ia. E rei moa sa vangoa li ngai kai au e pe kai. Whionga li ki a kongo ia ki a iu. Ia lo moli mai ngalo whaanga li ngai kai au. I ka koe kalesia, ia e meisele sungal toina. Ele whau ka ko whakasi ma le sungal toina, whaltua, ia meisele ngofo yalo, ia kai ngange foile pa ia lasi or ka koe kalesia, whionga le kai whongo, mamalu lau a whongo, ai meisele ka ko nguloku. Le se kala whango ngoa ngai kai au, sa whaile ngā luenga, ia whafso kai ka langoa whae ngisi or ka koe kalesia, ia lo kau whai manguia. O kulanga whae ngai aso. Ia le lewa. Lawa ka penga le whangau. Ia awale wha moe moe ngai aso. Ia lau sungal toina. Malu or ka koe ka le sia. Me se foi sa moa. Wha fonga mai lunga o penga ka whai langi. Ia wha malore soi fua manguia. Kai aku ko ole kua le ngai kai ang wha pelea. Lau sungal toina. Ia manguia le. Ma ngawa inga ole. Au man ngā ruenga ngai aso. Ia la fola ia le manguia. Maua se manguia foi le ngai kamaloa. Ia mal kam whainga foi o kako wha moe moe. Kau whai aso i lewa yaso ma lewa yaso. Ongo Iesu whafkai. Leo male, le ngā ruenga le nitai au. Whalongolongo atua o folau ma. Fola mai le tūlanga o le soifua malo loina o le kalesia. Tātou lo i nei tātou whale. Ia atoa i mai lātou lo whai malanga. Ngona mali ai leo le whaafutai malo ta penalty a kono. Ono le nei ngā luenga le whaingofia lo ngā whapea mo tō mamanu. O lo whaatino vai aso tektasi o le soifua ma leola. Ia o le kalesia o le Etena Fou anga le leile tua masanga whamanuia. The kids in the front row. Simon says, stand up. Simon says, sit down. Simon says, put your right hand up. Put 2 fingers up. Simon says, bring those 2 fingers, put it before your mouth. Yeah, and leave it there. Yeah. Malo mamau Malepeai o ainga. Whaftai le whamalosi mai. Ia e mese ai foi le mamalu le kalesia le nitai au. Jesus didn't have to go to Jerusalem. See the feel le leila vale le ilo no fale Jerusalem. It was just one way. E le toi foi mai. Because that was his journey onto the cross. Na aluma le mautino le oti le fate tali mai tonu Jerusalem. But he still went. He still went. Why?
because he had all of us on his mind. Join me in prayer, and let's thank God for that unconditional love. Wa tutu vai i le Laupama o Laupafio. Le aso na whaailo ai Jerusalema, le whanaunga le nuu o Israelu, ia ma le motu o tangata, ina wa sāua tala, o le awhio mai le tupu. O le aui o lātou lau whanua maa ai, o le aulu whale mai tonu, i o lātou lau ele ele. Na whamai wale no fo i ai, a wa tau whetuli, tau whetuli. O e sa eili mai, Laupama, ai whafola i le ala, o lo a fio ai, ma maliu mai ai le li. O le nei tae au le tua mātou patipatia lo walofa ma lo wanga le lei, whaaftai lo malanga whaatupu, wa mawalunga ai le nei tae au ma le aso. O lau malanga whaatupu, o leo ma le fua mai ai lau whanau i le nei tae au. A waene ele ulu whale to tonu Jerusalema, ele ai se sa tauro le tua ma le whaolatanga mo i mātou. Ai ono o fuafuanga, ma le mata i saua le tua. O le ana tapena e ala i lona alo Iesu le keriso, o le ala vi ia lea o la uafio e whaapavau. Sa mātou va aia le loi mata malingi le aso ananafi, a o tau mawai ma se pele a o le tamā tonu le ne e kalesia. E ui le matui o ave o le tuunga mau, ai na toa maalie le wha moe le ia i le anganga pai o la uafio. Whaaftai wa mai a sauninga o sio mātou te mati a kono. Whaafetai le pa io i tutitele mai tutaulanga. I lo lato whaitaulanga i la uafio. E ala ia Etena Fou ma Samoa atoa. Whaaftai mo le nei tae au wa mapu ma malolo i fe au mga luenga sa fitai tungai. I le nawa i asu wa mau. Tau singa o ainga. Sa ili o le soifua malolo ina. A o a mātou whanau i te tonu o potu a onga. E lei whaingo fie. Ai peitai. O sao mauli le wha moe a wasa e ta iala i la mātou fulaunga. Whaaftai ta māmo a inga, whaaftai mo wō, whaaftai mo e masani. Wa whau whaatasi ai le soifua ma le olo le tangata, ina ia tapena i mātou le tua i le nei o langa. A wae, o lo i ai le ola atali o lo o sauni. Wa umane e saunia mo i mātou. Ia e mātou te saafi i lona whaavavau. Ai peitai. I eile ngā luenga e auna mātou whaia ma le ala e auna mātou uia. O le mātou te whaaftai ai i lo mātou si manga. O a mātou tau a inga e o fo i lava i le nei e kalesia. A wao le mātou ngā luenga whai whaatasi. Tama i le nei tai au. Au mātou whaalongo, whaatino, matoi whaamanatu. O le ala i le sātaro ne e tānu mia i le tunga mauma e toi tū i le manu malo. A ngāngai, a apa mai. La veai mai, ma wha malu mai. A o mātou folau i le vaiaso o puapuanga. Mātou tatalo i lau whaamanuia mai le nei au fia. I eilo wanga le lei, wōma au mea mamai a inga wāsi asimai. Tari tonu e le umi sa mātou maftanga. Ona toi fau malanga mafu. Anga le lei lau fio i lau au whainga luenga. Anga le lei pa io a inga. Anga le lei wōma a inga le tua i le nei tai au. Po fea le meolo o wha mautu ai, a lalai, ma sa ili malo ai,
Ia yailo wanga le leima lau whaamanuia. Le liu mai te tonu o fale. Whaamanuia ia Etena Fou ma ona vaenga e fia. Yailo whaamanuia i ona teitai. Se i pā ia alo ma whanauiti. To tele wa whaato otolia le tua i o lātou moenga. Ona o ngase wo ia ai le soifua ma le ola sa loto. Ia ilo whaamalolonga e utupupu ina la mātou vai i au whaamalolonga le tua. Anga le lei mai foi. A o anga tapena i la o lau e ka le sia mo le neiva yaso. Ia tauto o luaina i mātou i le anganga o lau fio. Tu ua lalo mai pea ma ia manino la mātou whaalongo. A o e feta lai mai. O loo iei pea le o ona ma le matuitui o le oti. A wai le whaingo fio na wha maupe wha ngalo. Ma ftanga ma e pele. Ta ma, o mātou talia lau wala au. Ai na o le nei, wha au au pea o ngā luenga wha maise ma le wha loto tele. Ta alo whai le lalo langi mo na whainga taha. Le sio manga wa pupangatia o no re tangata. Mai tau le tua i le nei lalo langi, le soi fuo le to tele sa wha tangata valeinga i Lucia. Le tele foi o nuu ma a ai le tua, wa a whai nai ma wha mutai le ola. Ono o le pule anga sa wā o e taitai. Ai mesi ai foi o a mionga le pulea. A mai alo file muta ma. Ua le lava e le whaasa tau e ina o lo walo a o le mato whaola. So na whai ai whea. Ta ma. Malu ave i whale i alo filangalu. A wāra lato sala. O le mato leanga fo i lava lea. Mato tatalo i le whaato ese le li e. I le wheseta i pea le mātou whaamumua. Wa sasi a mātou whai unga, a o whiliwhilinga i whai. Wa ngalo ia i mātou le alo manuia, o lau a fio lava lea. Ta mawha mā ngalo mai. Ai a o ina pea i mātou i lo mātou vai. O ane i toi a apa pe tepa i tua. Ai a mātou finau le li e mo tae au malona lumanai. Sau se teimi ta ma, sa ili ma whaalongo, o au a fionga mo i mātou, whetalai tu leila wa fio le tua, ia a o mātou whaalongo longo. God, it's a new week, but it's a passionate week too as well. We're so unworthy of this week. Hearts cry because some of us are so ungrateful of it too as well. We forget that you died for us. We forget that our strength, our lives, and the breath, the air that we breathe was erected from somebody. And it was given freely, paid in a sacrificial act of your Son, Jesus Christ. Remind us, O God. Let us hold dearly to our hearts the story of salvation that began on the cross. Bless us in your abundance as we partake in this week's endeavors. Our journeys you lead while we follow. Speak to us, O Lord. Grant us your blessings. Grant us the peace of mind so we can serve you in our capacities. O amatu tatalo ia. Faatasi ai maletele male anono ai. O longona le tua. Mamoli le faaloalo. Ai pule au au ai la wafio Iesu. Wa ala tuai la matu tatalo. Amele. Tātou tue bivi atu.
I le pese o saunia, e le aonga sa, o le viinga I le tua. O le tusi fitfilia mai whenginga tuai o le Sakaria, lona matau pueiva. O le atatu whaitau whelaflafua I mai whai upueiva, se io atu le se fulma le lua. Our first passage taken from the Old Testament, the book of Zechariah, chapter 9, verses 9 to 12, we will read in our Psalm 1 Bible. Sakalia iva le mataupa o le iva se io le se fulma le lua, tātou whaitau whelaflafua I ai whaafonga mai I a whionga pa I o le tātou atua. I matua fia o oe le tama whiwhine a Siona. I alanga fia o oe le tama whiwhine a Jerusalema whaauta o le an watu lau tupu I ate oe o I o le amiotonu ma le whaola e anga malu o ia o loo ti I le asini o le tamai asini foi. O oe foi, ono le toto o lau whiangainga. O te tuatu wai o tangata, ua noa noa e o ese le lua, e le iai se vai.
Whengainga fōu te whia wha ngā ina le version na Ioane le nei tai au i le malanga wha tupo le lii lo maua ma wha mau le se fulma le lua. Ioane le mata upo se fulma le lua o le tasi se eo atu le se fulma le tolu tu tātu whaitau pen masani ai. New Testament, the Gospel of John, chapter 12, verses 1 to 13. Ua maliu atu Iesu I Petania. Tofaeono aso I le whaiai o le paseka sa iei la salo na oti, na ia toi whaatu ia te ia na ie woti. Ona tango ai leo Maria I le paunga o le unato tautele, o ia uai vai o Iesu. O soloi ona vai I lona la ulu, o tumu fo I le fale I le manongi o le u. E se ale mea na le whaata waile nā u manongi. I te nari e tolu se lau. Ma vatu ai I e mātitiva. Ona whapea mai ai leo Iesu. Se tu pe ia I a te ia. O teu e ia le nei mea mo le aso o le whaata I muanga o loo tanunga. Whai tau pea wha mole. Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived. Then Mary took an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. One of the disciples, Judas, who was later to betray him, objected. Why? Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Jesus replied, leave her alone. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. The next day, the great crowd that had come for the feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Ia whaatuputele le sila fiema le tātu iloa, o ana fionga, e pēr na iei le tala I le malanga whaatupo le li I Jerusalema. Ngā luei na pēr I tā ua I lona nganga, a o ia o au ina pēr I tā ua I upo le ola. Ia te ia pēr le viinga, le whaamanu ma le whaanetanga. Amene.
Ona whaapea mai ai lea o Iesu. Tu pea ia te ia. Wa teu ia le nei mea mo le aso o le whaatai muanga lea o lau tanunga. Jesus replied. Jesus replied to his so-called family, the disciples, leave her alone. She did this in preparation for my burial. O le manu lautie may sound off, but just follow me, please. O le aso saoga mo le maliu a Iesu. What do you bring for Jesus' burial? Jesus' funeral? O sa moa la vaia malona soifua wha ngā solo mai. A whaia tu lai mai le maliu, le nga whea ngai ma mau fwoi tu lau lava ma pa io ainga. Tu lai mai maliu potolo ainga. E le mano funofo. Ai fo mai wo mai e wha mau popo wa alu le alanga le paui o le saonga lea. Wo mai ainga ai, e ngā le rue wha atasi ma whipale palea i le wha moe moe, ma ta pena wha whifine to anga le wha lavelave. O lewa assemble Iesu malona ainga. Iesu mo na so. Fa mai leo ta pena a wale anga atu i tonu Jerusalema i lana malanga whatupu. Ai sau Maria. Sau Maria le tua whifine ala salo le na whatu e le li mai leoti. Sau le Maria le na whaesesea i ma mareta ina le whamua na tuu e Maria ai whamai a wapupu loto a mareta i mea leonga. Sau Maria ta pena lona whamoi moe. Ma anga whangafa po le aso na sau. Whamai le tala. Uru whale atu Maria. Malana whangu unato tautele. Male mafuanga e uwai a ao Iesu. Ai whaalava iuta foila ele le sekara. Le wai loa i ta ua le iuta o le whaalata. E se ale mena le whaata wai leo umanongi. Ai, whasoa. Tō tele lau le tango lima ma lau matitiva a vele tolu se lau nā tenari. Tufa le tangata ia mawasona ai. Mawasona manuia. Ai tali Iesu. Tu upe ia te ia. Wa teu e ia le nei mea mo le aso e whaata i mua ai lo tanunga. Just leave her alone. She did this in her preparation for my burial. Whamata e tō fiela au yuta ia to tonu le fale. E whaalava ai lai whai maile ngā luenga a reisi. O le sa sao ma ta pena ma avatu le taulanga ai whaalava mai ma whaaleau ngaina. Just how many of Judases that we have here today. O le wo o mai Maria malona saonga. Saonga wad whaalevelave leo la whaasino ia Iesu. O le o ta pena mai e Maria lona saonga i le mea e ngata ilo na manosi. For mai o lana toi ta mau ahinga, this is all that she had. O lana mea sili, ai for mai leo ta tala. Wa whai mana saonga mo le whaatai muanga o le maliu a Iesu. For mai ale ta manu lauti, for mai a o le aso saonga. O le asita saonga mo le maliu a Iesu. Just what do we bring? What are we going to bring for Jesus' death and Jesus' burial? I'm not sure te leo mautino po le ngalo nimo po le ngalo sio. Wale manatua i lau so le mele la tupu ilo la tutama Iesu. Because it seemed like they were caught off guard. E maliu Iesu pe folinga mai wafate ia lau so.
Watu popole ma fefe vale wo solo muli awa for my lewa sao fia ile fefe. Itutonu ya ilato. But Jesus spoke clearly. Na for follow manino ile mataup. Leave her. Leave Mary. Don't bother Mary. She has done a good thing for my death. Manino aup. There's times when Jesus is trying to speak to us, but we don't understand. There's many, many times in our life when Jesus is trying to talk to us, but we are deaf. Ay manino alfor sangalili. Tu Maria. Ulana melelei. E tai mua. A wale fa le velave leo le atupu ya te au. The prophets even prophesied about it. Old Testament time, my leo valo ia le tupu. For maya Sakaria Jerusalem mai sionai o touma. Leo le a fio mai le o to tupu. Tapena, see, we need to prepare. Tapena, upu ia tapena la auto fa moi moi. A wale so. O la auto fe loa iai mo lo auto tupu. O lo titi e mai lungo la sini. Jerusalem and Zion, you all prepare. Prepare for this day that you will be meeting your king who will enter into the gates on a donkey. O le asa uta penanga. O le asa uta penanga ma lau sau niuninga. Mo le wha moe moe aleli. Sa moa la vai o tatu masani. They are classy people. O tangato upu. O tu maanga I te pena I upu ma whaamtalanga. O tatu masani I anga whailo inga ma whasiri wha inga. O upu e to mua I tu maanga o wha Samoa. E pe o upu e whaile whailo inga ni aloa li I whamai ea. Se wala lingo fo ngā whale o tia. Wa o le tua vau. Ia wo sau le vaa na tiu tau mai le vaa na tau. They express it through words. Their greetings. Salutations. O upu e anga tonu ai whailo inga. Whesila whai ai malo mamalu. Ma e tau aloina. O upu e whesila whai ai mani wha malunga. Po ini paolo ma ngafa tau I malo. Le anganga le na ua whaalia I upu o whailo inga. Ma le whesila wha inga a Samoa. Le tātunu. A wa upu na alanga ina le nei tai au. O a upu I ena whafola ma. Tali foi tau waila o sa au malanga mai Iesu I tonu whatsa. Fa mai a mai osana. Mai osana I manuia le. O lo fio mai le swafo le li. O le tupu o ia o Israelu. Those were the words, a greeting, salutation. O open the fa failua. I le moto o tangata. Iesu le o malanga mai. O e sa le loa ma le failua ai. Ai leo o whasila whai mai Iesu I lana malanga whaatupu mai Jerusalem. For mai o ane. A o malanga atu le tamalo I tutonu Jerusalem. O tau whetuli I to tele. Wo le moto tangata ma whafola Laupama. Whafola Laupama. Pese atu le loto whangetia. Ono le ava noa wa mawhai o na maua. O le ewa lato wa ai mata ma wa ai tino I le tangata swafa ia Iesu mai Nasareta. O fōlinga mai o se malanga wa levo na whaatalitali ma moe miti ai le totele. Fa mai na ona tau nuu lavo Iesu ai alanga fola. Fola le ala I pama. Ia. Peo no whaasoe le whanau le neitai o le la au le o le pama. Ta ua tele le tartanunga ma le soifuanga a le Israelu. Fa maila la tu tau fio le la au lea o le whailonga o le manu malo. It signifies victory. Ua whaatusa I le atu nuu le la au le e tu wa istangate ave I le whaaloalo o le whailonga le loto nuu po se whaaloalo e ave I le o to e foi pe ua fio mai ma le manu malo.
Ia atonu la, we could put it together. Leo mai la o le moto o tangata. Ia ma laupama e whaafeilua. Ia i le li. Le watangia la le talitonunga lea. Iesu le o sauma le manu malo. Le manatu la o lunga le mawhauwhanga o tangata o ia na alalanga. Then they use that word osana. Osana e ele o se upu vivi'i. Osana le o se upu vivi'i po le whaaftai I le tua. That's hallelujah. Aule osana. We need to clarify the difference. Osana and hallelujah, they're two different tones. Osana, it's not words of praise. Ele o se upu e whaaftai I le tua. Ole hallelujah. That's an expression of praise. That's vivi'i atu le na I le tua wai hosana. Pe ona alanga I le moto tangata le nei tae awa o fio Iesu I tonu e uselema. Hosanna is it's a plead to God to save. That's why they use that term Hosanna. They were asking and they were submitting and they were requesting and they're pleading to God to save. Hosanna le alanga wa fa'alia ele mo mietele tangato le lalolangi se tupu e fa'aola malaveai. And if that's the case, boy, do we need Hosanna today. Because I tell you, I can have a lot from his Hosanna for him to come rescue me from the trials and the challenges that I'm facing today. Tangata fo mai e langa ina le to ilalo. Ai to e a fua mai e se whainga malo. Se tangata ua whaafou. So, this is what they brought to Jesus this morning. O Laupama ia. Na tau fetuli mai latou. E whaailo ai lo latou whaia ea. Au le latou tangi to tuli a Iesu. Wow. Can you imagine a person who's heading to the cross? He's going on his path to die, and they're signifying him as a victor. Tangato le manu malo. Talo fai a Iesu wa osana osana wa fetoso ai solo lona soifua ile alanga le moto tangata ma fafola la Laupama. Talo fai a Iesu le fa moe moe ma le fa awa le tua o le wata fatasi ia te ia. Na tuli mata ia lana silsila. Tusa pe le matungo fie. Ai na tau tasi lava lona filangalo. Fai le mea ua filangalo iai leri. Na nau iai lona anganga e ui lava e o ona matui tui. A wā o io le alo le tua soifua. O le na fio mai e whaola le langi a toa ma le lalo langi. Fa mai a le manu lauti. O le aso saoga. O le aso saoga. O wā le maliu le ki. My congregants in the community of Samoa, what do you bring to honor and pay respect for the death of Jesus? Tomai na lana le motu tanata fora Laupama. Osana, Osana, ia manuia leo a fio mai le swafo. That's them. What about you? O leo waanga le hiki lona kuokonga. O leo loma le maliu le ni. O le asi tasa. E ave mo le whae ave le supers. Ave mo
for your life. Wala le saoga. Tata pendai. Itai wang. Wala maliu le ni. Itata wala le whaikunga. Malepeai Iesu. Swafo Iesu. Amen. Ole atau mawhai atu alu mawhanau le kalesia. Ole o tukau au ina le whanga saloma le miwa Iesu. Iesu te tasi o le atau mawhai atu wai le whangasoi. Ai mo le nikai au. Ia wa mawhiwhia. E whamaina le e amasa. Me au inai le matu kaitai le suma le awau ia salau. Ia malana ofisa ia misale fua ia. Therefore, Victoria. The family more than the guy now the matter fighting the family nothing. The men that people Iesu. I'm a lang of a few minded that will Iesu and a lang of a who see them and I'll find a woman. Now that down my son. That's my mind. Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Did you know earlier that morning, as Jesus made his way back into the city, he was a bit hungry. So seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing except its leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." And immediately it withered. See, I'm going to need your help on this one. Jesus spoke in parables. In what? Parables. Yes. And if you know parables, there's deeper meaning in parables, right? Those are the hidden messages that Jesus wants us to be able to deliver to all of you today. When Jesus went up to the fig tree, was there fruit? Yes or no? There wasn't. In fact, I know this is a palm leaf, but there was only leaves on that fig tree. And I know you're wondering, what is the moral of that parable? Or what is the deeper meaning of the fig tree? See, of the fig tree in Mark and Matthew and the parallel story in Luke, those are symbolical, directed against the Jews. See, we thought it was just a fig tree, but Jesus' deeper meaning, he was actually speaking to the Jews. Those are the people, the ones with the leaves that have not accepted our Jesus Christ as their Messiah. The cursed fig tree is connected to Jesus'
actually in the temple. See, all of these things were occurring during the time when Jesus was actually coming into Jerusalem. To them, they said, Hosanna, Hosanna. But to Jesus' eyes, he knew exactly what they were going to do to him. So what did he do? He came to do exactly the purpose that his God, his Father, wanted him to do. And that was to correct, and that was to save the souls of the lost. See, the cursed fig tree is connected to Jesus' actions in the temple. God was bringing judgment on Jerusalem for becoming a false Eden. These people were selling all these things to the pilgrims, those who were outside of the outskirts of the land. But that's not what Jesus' temple was for. He said, my house is a holy house for you to come in and praise him. Just like he said, Hosanna. Why not hallelujah? Why not hallelujah? So what did the Jesus and the fig tree mean? By a show of these, it was like many people pretending to have fruit, which was not there. It was like the Pharisees who prophesied to be very religious, but whose lives were fruitless. Therefore, Christ cursed the fig tree as an object lesson to all not to be hypocritical. Repentance. So what does that mean, my dear brothers and sisters in Christ? It refers to an event in which an individual attains a divinely provided new understanding. Keyword, new understanding of the behavior and feels compelled to change that behavior and begin a new relationship with God. This parable of the barren fig tree is meant to teach us a vital truth. Repentance is necessary, and it is possible with God's help. He is patient and grants us time to change and bear fruit. Yet, at the same time, none of us knows how much time we have left. So we better start moving. So which one are we, our brothers and sisters in Christ? Are we going to be the ones who bear fruit? Or are we going to be like those, the leaves with no fruit? Not even accepting Jesus Christ. See, our gracious God, in his judgment, is always just. And only he understands the depth of your life. That he is aware and is studying his vineyard to know the condition of each of us. His trees is a comfort. And his desire for each and every one of us is to not perish, but that all produces abundant fruit and inherit eternal life. And that's exactly why Jesus came. To serve a greater purpose, but to warn you, my brothers and sisters, there's not a lot of time. And Jesus is saying to turn back to him. God bless. Love
in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Hosanna. One second. I'm so blessed. Hallelujah, I'm so blessed. Hallelujah, I'm so blessed. Yes, so blessed. 'Cause my Jesus is the best. It doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Yes, so blessed. 'Cause my Jesus is the best. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause I'm a child of God, and on my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, you're the reason why. I'm so blessed, I'm so blessed, 'cause my Jesus is the best. It doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hey!
o lea ua tupu ma mātou malo lo ai. Whawhitai te mai lo manatu mai, ai meise o au whaamanuianga. Wa iei se taofi le au whatuatua ma Samoa i le nei tai au mātou fia o ngā mo le ngā luenga. O le taulanga o saunia ma te pena, ma le moho ongo le anganga, ia whai le masao le nei tai au o sio mātou wala vai vai whaapakia. Whaamanuia le nei taulanga ai anga le lei e lato o fua ina masaunia. Amen. E mai, o se unga li e le ku lima e le ku kula, e le ku ngā fōi. A lele wa ku parapala al wha kam soari inga ni ngai kai au. Nga wa ku ngoa le alofa sisi o le kua. Wha ifo mangu mai rangi. Ia leo mangu ko awa e wha moe moe peo ngai e ngai kai au. Wha mga kuinga o le sa Laupama. Ia ale. Malanga wha kupu ka kua li o Iesu. Ia nga iaku i unga pōpua ngā sausikami. Ia ngā waku le sa mkaranga. Kusot i kai kunga lau sunga ko inga. Ia kai ngangi foi le au ngā sa. Ai ka wainga ua whiangi. E o whakulo waku i pa ia ia o ngā whio. Whapere sara ngonga. Kulolo whaalau ka upe pa ia o Samoa. Au pa ia ua whio mai kupu mai. O lau whainga urenko kofi whaere a kua i whai au mao au. Maunga iki se i o ai, maunga kikele se i o ai maunga iki. Pa ia o Samoa, ia leo pa ia sa ua ai. Lea karanga a koa. Le su aku le su al koe inga ia Ailao Malepeai, Maltina, e whare kua ia Doris Tofaeono, pa ia o le kāresia, su aku ia wao, fionga fōi sui kai fongo, man laulau, e fionga kai fongo, le ki a kong kai, fionga ki a kong, pres kenge mal mawhakanga ki ngā, pa ia, sa kua lasi ngār kai au, mane aso, ai makupele ngāngar whawkai, sa moa wa film sa moa pa au. Onga ua kako whaikau langa whakasi ni kai au. Ua masangi ni ar sa moa i lim whai anku ua. Ao le sa e kui maka ngau se whare sa ulu whale. E mo moli di vi inga i lea. Kua lea pe onga ian ngai kai au. Ia ai pa ia fo i o ainga i kuke kele mai kukau langi. Ia e le o koe o e sau whamkaranga ao lea nganga al whawkai e le uma. Yo mai ua sa nganga ko inga lau ko fa kupu ma lau ko fa alo le wa ingu maliele pa ia le akare sia suwa ko inga ma fa ku pe o kala le vai nga yao wa kai le vai wa kai le fa longo ma wa ko kupe fa so lo fa alo ma lau fa kamari le aso ngafi si le fia le ku le nganga fa kai ko mo le ko ke fa kai pa ia inga e me se ki nga ya ma ma ngo fa alo ya o le vi inga e fo i le kua. Se mako kakalo, ia whafua loa peolo kou soifua, ia awa lawa luka kou wala winga. Ia ang whapera kaupoi mea se i o liri wange, momoli se whasao, ia mangwao aware le kaulang si kia peo ngā rwhaiva le sunga ko inga. Ia opo e masangi a ile, le kaukai, a whai a saolong whaiva, ia e mua ngā momoli whasao, ia mangwao, ma rol fa kai ko inga sa ili a wale ngi kai au maka ngofi pe onga aro favor le onga sa war fa ma kuinga le aso so i fu ka ko ri fa ora fa ma rol ka kai la wi nga sisi o la lo va fo fa kiri ya lele o mai on kariuka war ka po inga pe onga fa fonga ngi kai au fa pa ia le kua a fonga inga ya walo la ko so i fu mo ka ko wola mako whamkaranga, ia ongi whaafunga pāu ria le awa whio pa ia le kua pe ngā kou whonga, ia urulu maka ngau, kou whinga ngalo maka kou whamoe moe. A wālawa le kua malonga whinga ngalo mawalo uro so i fuar kingo. Kumu au pengo le nganga. A wālawa le kau kua le kua i whiau. Ile,
Lo lua wala winga pe on fenga yai kai kako. La fu ma mole ki no fo ngei. Ia o fa mo mo ngi vai aso pe on silfia le karisia. O umo ko fa fonga sa nganga ko inga a fa mga kwaku la so ko ngai fo fuanga pe on fa kaoko. Ia le ofisa se lima se lau fa kaoko ngia wal fa mo le pe on fenga yai. Oni si foranga ia la fonga ko le sunga le fero kusi. Kan mako fam kalanga ngi vai aso ia kai ia le kua lo ko soifua. Wa lava fuafuanga fuafua ia i whakaungu e le kua manguia. Wa fo i kulanga le karisia ia alofa le kua kai manguia i vai aso a koa pe o fuafuainga. I le kako saungi ni akwe kari popo ngao ka kori faola i o lava i le longo koe soifua mang malo. Mai mako fam kalanga lea manguia le sa koe kai.
se leni to fa mai mau ia to nganga lava wale tua mron fina ngalo I fa tumo le tua me to sea ma sani lava le no ma yero na ngale lei ma so ta to so ma lo ta to ma puta fa tai mo foa ia wa fa mo mo ngale nei ka le sia ole vai asore nei nauta tia ka le na ta to ka le sia ta ula vola stona wingai pasi to ngo o ta to ka le sia ile to ngia nei vai aso fa malo si mai ta to ka le sia was pa ia nei mo so fa mo moenga pe foile wen maftanga ta ma le fa tino ina le na stofi na mandi thursday ka ko fa mo moi wai uma ta ma ya mo uma ta ma ta ma nei si fa tu ta to fa mo moi fa a to torta to fa mo moi mo ta to sauri ma la stofi ia pau yo for folanga o man tu la so nei stendi ya ona ele mero pau e ile ya lo fa ma vai o ta to ta ma te wini rena na fio ta to ta ma vai e ile na lona lo fa mo le ta to ta ma nga wenga fa ma vai ai ya wal tu malo ta sida feta la fa ta kere pa yo ai ngal tu kere ta ulangi fa tai mo fa mo wenga le va yaso wa tu ya o ta fe unga le dei na pa tia male tema iai fo ainga e musi tato ia leo tato o mervaso ni tato to ma lie ma tato ke patau lai po ngao le a waso tato ai mo wor tato marosa sili anga tu fo na luenga nei vai tau so so tu na vai vai ma dio tato matua ma lia uso ma lo tato ma futa ma lia le taresia au ku fanga le yaso ma lo atu fatai Ua, sau no atu le ofisa, na fionga le teitei fono, atu ai ma le sui whai lau tusi. E anga tonu ai lo o tau mamalu, ai meise ai foi o tu langa o lafu la fonga, e peono tu a au ma fola mai ai mo le tua e ala I Etena Fou, I le nei foi tae au, au te whaapi I le anganga fia ma le anganga whaafutai tele, I a wala o tau tau langa ofo I le nei tae au, o le ewa, tu inatu I le tua malona whaapa ia, ai au mai alo na wha manuia, ia e folau wai pēr le ola tau mawhai o le tangata ngai luma. Wa to oto atu se amatanga o le tātou vai aso pa ia, I le tau mawhai o alo mawhanau le au ngā susa, na ona mātou fia pa I lava I le wheiloa inga, a o le nei vai aso atua o le a whape nana wha wau atu, o tāla anga, I le soifua ma le ola o ke viso, a o ia whia ngai ma ona pupua ngā. I le anganga o le whaaloalo, tala au mai le asolulu to e wha wau e le tātou tala. O le vaitao le ono e amata lia isa uninga malava. Asolulu a stofi le asfaleile. Vanga nā le astonai, I e le tāo fi o le valu I le vaveau, po le tai au, I au le awhai e le tātou fono tatalo, le awa o wha ingoa no le Silent Saturday. O le astonai fo I lea, o le ata mawhai e se ngā luenga, e tātou a apa I le community a Las Vegas, la tau la homeless community, tātou o e whai e se tātou ngā luenga alofa, e ala I le whawhanga ino I la tau. O leo te wala au atuai ma le wha aloalo, mātua e kālesia I au mai o pongi le neiva yasu. Awai le taungo fiele mena mo e le tā malosi ma le ola. O le na fuafua mai lava le sa tau o keviso. Au te whaafetai atu I le pa ia o ainga. Ma ea le fatu ainga sa o tau whea ngai le asuana nafi. Ai le ua whaawau I le aso I le tāpua inga. Ua whaalongo ina le tele o le fowai. Ia o le whaafetai atu. Ia sanga whaamanuia le tua pa ia o le ekalesia. Ai meise ai fo I sa mo wa poto whaafetai tele. A wale te mau ainga wa amai. Ia e sula I le alofo le tua. Ai tua I aile ngā luenga o le Etena Fou tau manuia ia. A tala lua le aso malona wha moe moe pa I o I tutele ma I tutaulangi. To e foi a inga a fio anga manu. O atu ia ma le tatalo le leo le kale sio le Etena Fou I o tau manuia. E oi ala atato le whiwa a iai
e peo na iai le nei tae au, ai tātou to tutuli I lumo le tua e whaasoa, e ala ia tātou talonga. A mai ale sauninga ia o le a whapenana papa a veloa le ngā luenga, whaamuli mai umara le tātou whamenmole, o le mafutanga tamā, mafutanga tina, o te levou ma le aunga sa, ia se I tapena le tātou ngā luenga a wale neiva yaso, ai whaafutaitele, I le anga le lei mai ma le au foai, o le ua mawalunga I le leita e au ma le tāpo inga, o le a tātou whaiu I le tatalo. Ta maua mai a le wheilo inga, a o ia fio le tua I pao Jerusalema, I le tali whaitau, I le tali malo, ia atonu fo I le tali tuali maina, o lou wha moe moe, o le lalo langi, e pēna iei le nei tae au male aso. Ka maa folau mai mātou. Ngā lue ina lo wanganga I tatono la mātou vai vai, a o mātou tau mawhai e whauau, o tala anga o lo vai aso pa ia. Ta talo le tua atu ua, mātou lulu lima mo mātou a inga, ai meisio wō mai masani, ina o atu ia ma le manuia ma le file mu, a e ufita I mai le tua I le anganga o lau fio, ia Malepeai ilo mātou wola. Ia tu mau mai ai mātou ma whanau o le lalolangi, o lou lava manuia le tua le tamā, o lou walofa Iesu Keriso le mātou whaola, le fisoswani o lo to oto I lo wanganga pa ia maule ai mātou nei se yo I le whaavavau lava. Amene.